Эгерде сиз мыйзамды билбесеңиз, билбейм деп эле айттыңыз. Рахмат. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Это комитет, который ведает вопросами регламента. Поэтому, на наш взгляд, крайне важно, чтобы все решения, которые принимаются в данном комитете, будь это рассмотрение проектов законов, будь это рассмотрение каких-либо вопросов, затрагивающих жизненно важные вопросы государства, должны проходить исключительно в рамках регламента. И сама постановка вопроса уважаемого председателя Чолпон Алыевна, она неверна. То есть вы должны действовать, не просить ни у кого прощения или прошения. Я ни у кого не спрашиваю. Вы же сейчас спрашивали. Если поступило... Сизге сөз берем. Сиз аз комитеттин, именно мен айтып атпайсызбы. Бул комитеттин мүчөлөрүнө эртең кат келгенден кийин мен аны бербей койгонго акым жок. Ошон үчүн берип туруп мен буларга айтып атам. Мен баарына таркат бердим. Аз Гүл Ахматуллина берген немелерин, ойлорун ушул мыйзам боюнча. Бүтүрдүңүзбү? Мага уруксат бериң. Мени бөлбөй туруңуз. Сиз мага үйрөтпөңүз. Мен үйрөткөн жокмун. Мен мыйзамды анда мен атыма айтпай сүйлөңүз. Эгерде сиз мыйзамды билбесеңиз, билбейм деп эле айттыңыз. Мыйзамды билген үчүн мен ушундай чечимге келем. Мыйзамда эмне деп жазылып турат? Биринчи окуудан кийин 10 күндүн аралыгында сунуш келбесе, ал кабыл алынбайт деп турат. Сиз зачем уруксат сурайсыз же эметесиз? Сиз конкретно мыйзам боюнча иштеңиз да. Есть конкретные сроки. Мен эч кимден уруксат сураган жок. Менин сөзүмдү бүтүрүп алайын да, Чолпон Алыевна. Мен эч кимден уруксат сураган жок. Урматтуу депутаттар. Сурагам сиздерден. Ура, болгону я всего лишь призываю, чтобы соблюдались нормы регламента. Если кто-то не осведомлен о нормах регламента, необходимо осведомиться. Потому что здесь сидят как представители кабинета министров. Смотрят через интернет все юридическое сообщество. Мыйзам боюнча барбы оюңуз? Бар, азыр келем. Эми бөлбөй турбайсыз. Анда мыйзам коюңуз. Регламентти бузбай туруңуз да, мен сөзүмдү бүтүрүп алайын да, урматтуу Чолпон Алыевна. Сиз айткандай, өйдөдө 54-чү регламентке ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламентине ылайык, биринчи окуудан кийин, мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин 10 күн аралыкта кат түрүндө сунуш келбесе болду, нет необходимости его обсуждать. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, сиздер многу урматтуу кесиптештер, колуңуздарга алсаңыздар, комитеттин корутундусун долбоору. Бул жерге сиз кошуп коюпсуз, урматтуу Чолпон Алыевна, Гүл Ахматкуловнанын сунуштарын. При всем уважении к Гүле Ахматкуловне, в проекте заключения комитета оно не может априори быть включено, потому что все сроки прошли. Ушуларды келечекте эске алсаңыз деген пикирим айтып кетет элем. Жакшы сабак алдык, анда эмесе комитеттин корутундусуна өтө берели.